Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly, hayibo ake sibongeni lapha kunkwali yenkosi bafethu. Yazi selokhu eveze le ndaba, siyawabona manje amaxoki kahle. Alokhu ayavela kancane kancane. Kodwa kungijabulisa ukuthi kulokhu kuvela nje indaba lezi ezivelayo. Sekuvelile ukuthi okay kuleya tender ka360 million yayiphumile yatholwa uye lo Vusumuzi uKhethi Matlala. Lokuthiwa unezibhamu ehlala lapha kwaMamkhize uya ngithi. So abangani bami bathi-ke uMacingwane watshelwa ngoba phela kuthiwa ithenda liyayiphume ngesikhathi sikaMabhiza ucele. Kodwa-ke yazo awadwa mangabe sekungene uMacingwane. Kuthiwa watshela uMacingwane ukuthi hayi akayimise leya tenda kuhambanga kahle lapha. uMacingwane kuthiwa azange ayimisa ithenda. Lo mjidi ithe imisa ithenda ubesihambe nawo 50 million. Wayimisa after 3 months or so. And okuvelayo-ke ukuthi lo mjida lo hayi ukuthi nje uxhumene noMacingwane kuphela. Kuthiwa uxhumene ngisho naye uMacele lo. uMacele kuthiwa wayehlala endlini yakhe le ePitori ku-apartment yakhe kaNokusho le ePitori lo mbhemu. January uMacele. So sengithi angikuveze lokhu ngani zakwethu nizwe nje ukuthi lento le i-connected kangakanani. So siyabonga thina kunkwali yenkosi ukuthi asivezele lezi ndaba ngoba abantu ave bethanda ukuvikela izigebengu. Ebese kuthi laba abantu okuyibona abathanda ama-South Africans ebese kuba yibo abafakwa phansi kwebhasi njengoba benza nje kuba uNxamalala. Abanye ngithe ngikhuluma izolo kwathiwa ngamfaka uNxamalala, ngizohlala ngimfaka uNxamalala. Mangaba nifuni ngimfaka mbani wenza wena ama-video zintsha. Jwayele ukuncengwa nami nilawula. Labantu abasho lokho nginitshele futhi ngizonitshela hayi ngoba ngicwasa ngokubuhlanga yini. Abantu base-Eastern Cape. Abantu base-Eastern Cape banenkinga. Zinja inenkinga. Nonke yini lokhu ningitshela ukuthi ngingakhulumi ngoNxamalala, ngingakhulumi ngoNxamalala. uNxamalala ngithi uyacindezela. Ungasijwayela amasimba nini. Sijwayela udodi. Kumanje bekade belokhu befonelana la. Bona laba bale eEastern Cape. Laba abaniphethe la eSouth Africa bebefonelana la. Ebusuku izolo. Kukhulunywa kuthiwa yenzani lenkwenkwe ngoku. Kuthethwa ngomkhwanazi. Kuthiwa yenzani lenkwenkwe ngoku. Sizayithini indaba yayo. Bathetha abanye bathi hayi masingayiqali, masithule, masijonge uba iyapi lento. Ngoba bayazi vele umkhwanazi hayi. Ngeke babuye. Ngeke babuye. Nina ama-Eastern Capeans. Yekani lo doti wenu. Sithi mangabe siposta ama-video ethu nifuna ukusilawula, nilawula ubani nini? Umuntu ofuna ukulawula omunye akenza ivideo yakhe akhuluma into akayithandayo. Gede ngevoice kaMax.